ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Nna Katlego Moiselelo Augustine Letlalo re go tletsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re ketle mmogo ka tshedimosetso. You can't campaign for the ANC and the party. It is practically impossible. Mokwaledi kakaretso wa ANC Fikile Mbalula a re lekoko le santse le tlhomame gore maloko a SACP a ka se kgone go direla makoko ka bobedi. Tonakgolo Thamintole o ikuetse gore go nne kutlwano ya baagi mme a re lelapa la ga Monswami le tshwanetse go bona bosiamisi. This thing of overcrowding, it is not suitable for our kids. It caused a lot of damage, a lot of things, bullying. Lefapha la thuto la Gauteng le kgadilwe thata ke batsadi bangwe kwa sekolong sa segolwane sa Winfield Park kwa Ekurhuleni. Mogaetso madume tsa segonjono re di simolola ka gore mokwaledi kakaretso wa ANC Fikile Mbalula a re lekoko le santse le tlhomame gore maloko a South African Communist Party SACP e leng semphato le ANC ga e ne ngwakela batlhophi makoko a le mabedi go lebilwe ditlhopho tsa dipuso selegae. SACP e tsere tshwetso ya go gaisana ditlhopho ka nosi ka ntlha ya fa ANC e reteletswe ke go ka fetola selebego sa semphato. Mbalula o ne a bua ka kwa ntle ga tirelo phitlho ya ga rragwe Meyara wa Polokwane le motlatsamodulasetilo John Mphe kwa Polokwane. Donald Molepo o tlhokafetse beke e fetileng a le dingwaga di le 77. Mokwaledi kakaretso wa ANC Fikile Mbalula a re lekoko ga le kgatlhanong le gore makoko a semphato sa lone a gaisane le ditlhopho ka nosi. Le fa go ntse jalo o gateletse gore molao wa ANC o ile tsa ditokololo tsa yone go ngokela batlhophi lekoko le lengwe le le gaisanelang ditlhopho. Le fa ditokololo di le dintsi tsa SACP di sa kate ka morago mo tshwetsong ya tsona, ANC di neile taelo ya go tlhopha boikanyego jwa bone pele ga ditlhopho tsa dipuso selegae tsa monongwaga. You can't campaign for the ANC and the party. It is practically impossible. Can the ANC cooperate with the Communist Party in the campaign? We will, and we can. And that is why we say members must not treat this stance of the party as inimical. Mbalula wa mogetse gore lekoko le ne le tshwanetse go tsiboga ka bonako le go kgwedisa SACP kgatlhanong le go gaisana la ditlhopho ka nosi. Dualism is not disputed. It is intact. It is informed by our commitment to the National Democratic Revolution, which is a theory of our struggle. What we are seeking to do is to say what boundaries are there. Khabagare monnasetulo wa ANC kwa Limpopo ngaka Phophi Ramathuba wa kgotse Donald Molepo le barutabana ba bangwe ba motse wa bogologolo ka ntlha botswapelo jwa bone le matsetseleko. He did more than manage institutions. He nurtured them. He instilled disciplines balanced with compassion, transforming ordinary schools into centers of excellence and shaping generations of learners into responsible citizens. Molepo o ne gape le tokololo ya African National Congress. Lekoko la Afrika Maiboe la re maAfrika Borwa ga na kgololesego ya nnete. Lekoko le tlhagisa mabaka a jaaka selo se se kwa godimo sa bohuma, botlhokatiro le tlhaelo ya ditiro tsa motheo jaaka mabaka a seno. Le ne le tshwere kopano ya baagi le le kaileng jaaka No Freedom Day kwa Soweto ko balatedi ba yona ba kgadile maemo a demokrasi le go tlhagisa maano a lona a ditlhopho tse di tlang tsa dipuso selegae. Lekoko le nganga ka gore morago ga dingwaga di le 30 tsa puso ya demokrasi, baagi ba le bantsi ba santse ba tlhoka ditirelo tsa motheo jaaka metsi le matlo. We are in a crisis that we are in South Africa today. We cannot claim to have achieved freedom and emancipation when our people do not have water. How do you explain that there are so many parts of South Africa
which still do not have water. Shivambo a re lekoko le a itshiamisetsa go nna le batho ba ba ka le voutelang go lebilwe ditlhopho tsa dipuso selegae ka go tsepamisa mogopolo go bommasepala. We are not just a government that is going to take over come the local government elections. We are a political movement that is going to bring about the necessary change in all the municipalities. O ne gape a gatelela tlhokego ya kutlwano mo teng ga makala a yona le go tsebisa maloko ka dikarogano tse di ka fa gare ga lekoko. And the ability to establish permanent structures means that you must not be a factionalist. You must not be involved in factionalism. It means you must be a very patient leader of our movement. It means that you must be very respectful as well. Mokgatlho wa Afrika Maibuye wa rutlile o tsepamisa mogopolo mo kagong ya makala a kwa tlase go ralala naga jaaka le ipakanyetsa ditlhopho tsa isago. Tonakgolo ya KwaZulu-Natal Thami Ntuli o ikuetse kitlano ya baagi le go rotloetsa gore lelapa la ga Monswami le borebole le bosiamisi. Ntuli o na bua kwa tirelo ya phitlho ya mogoso ya maloko a le supa a lelapa le lengwe ao a gapilweng ka dikgoka le go bolawa kwa Newark gaufi le Manteni. Batho ba le bararo ba tshwere mabapi le dipolao tseno. Polao e setlhogo ya balelapa la ga Monswami e tlogetse baagi ba ba amilweng ke tiragalo eno ba le mo letshogong. Balelapa le ditsala ba ne ba kopane ka kutlobotlhoko go laelana le batswa setlhabelo. Batla phitlhong ba tlhalositse lelapa leno jaaka le leneng le na le lerato le kgatalela batho. Ebile ba ne ba dira ka natla go thusa ba bangwe. Botlhe ba batla gore bosiamisi bo diragadiwe. The first day I met everyone was at a family gathering in Richards Bay. And I walked in wearing a Manchester United shirt, not knowing this entire family supported Liverpool. But that didn't matter. I was welcomed with open arms. Auntie Sandy called me son. And from that day, I was part of this family. Lelapa leno la ditokololo di le supa le tlhasetswe le go gapiwa ka dikgoka kwa legaeng la bone ka mosupologo bosigo. Ditopo tsa bone di fitlhetswe dikilometera di le 200 kwa Melmoth kwa bokone jwa province. Tsibogo e bonako ya mapodisi e lebisitswe kwa go tshwarweng ga babelaelwa ba le bararo. Mapodisi a bone sejanaga sa mong wa lelapa e bong Alan Monswami. We have, through our legal team in the office, put together an affidavit and collected signatures so that we'll oppose bail in court. Babelaelwa ba tlile go tlhagelela lekgetlo la ntlha kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa kwa Tukuza ka la bobedi. Re mapodisi a santse a batla mmelaelo wa bone. Re boe gape re go amogela mogaetso mo karolong ya bobedi mme re ditsweletse ka gore lefapha la thuto la Gauteng le kgadilwe thata ke batsadi bangwe bao bana ba bone ba tsena mo sekolong sa segolwane sa Welfin Park kwa Ikuruleni ka ntlha ya fa ba re lefapha le diega go samagana le go tlala ga phetelela ga sekolo seno. Batsadi ba re sekolo se sa lekaneng go ka amogela barutwana ba le 1,000 se na le bana ba le 3,000. Le fa go le jalo sekolo sa sentšha se se sa tswang go ka di agiwa ga se dirisiwe ga jana. Ba re ba ntse ba letile lefapha go ka fudusetsa bana bangwe kwa sekolong seo go ka fokotsa kgatelelo. Go ya ka batswadi diphapoši tša borutelo sekolong sa Windmill Park Secondary di tletše la go fetiša tekano. Ba re ba bangwe ba barutwana ba feletša ba dula fase gomme ba hwetša go le thata go tsepamiša kgopolo tikologong yeo e sa thabišego ya go ithuta. Diphapoši tša borutelo tša nakwana di ile tša tlišwa sekolong seo e le go batswadi ba phegelago gore a se tša lekana. We can't control bullying because, mind you, if class A1, it has about 72 kids. And these classes, when they erected them, they were supposed to accommodate about 30 to 35 kids. So now it's a double number. So it's a big challenge. This thing of overcrowding, it is not suitable for our kids. It causes a lot of damage, a lot of things, bullying, and the high rate of failing.
go sa šetse go tlala ga barutwana sekolong sa Windmill Park. Sekolo se se sa tšwago go agwa sa dimilione tše dintši tikologong yeo se sa dutše se sa šome. The department must do only one common simple things. Move some learners, for example, grade 8 and 9 to a new school because the school is finished. Ba kgoro ya thuto ka profenseng ba na le bonnete bo botletše go seatla gore sekolo se seswa se tla thoma go šoma beke o e tlago e le go seo se tla go fokotša go tlala kudu ga barutwana. We can confirm now that the occupancy certificate has been issued and all issues that prevented occupation have now been addressed. E fela batswadi ba phegelela gore a se la mathomo ba e kwa ditshepišo tše bjalo ka tše peleng go tšwa go ba kgoro gomme ba re ba tla re ke dipitsi ba bona ka mebala. Jaaka Afrika Borwa e tshwaya letsatsi la kgololosego, nako e diriseditswe go ka sekaseka seriti sa baagi, tekatekano le ditshwanelo tsa botho. Lephata la dikgang tsa SABC e boetse kwa setheong sa tlhabololo ya dinonofo le katiso sa bana ba ba tshelang ka bogole sa Action for Blind and Disabled Children kwa Roodepoort mo Johannesburg. Se e le go bona gore a gona le diphetogo morago ga ditshupetso tsa kgwedi eno. Baithuti ba ne ba gwanta kgatlhanong le bonweenoko, kgethololo le tlwaelo ya tsholofetso. Moithuti wa ga jaana yo kopilweng gore leina la gagwe le se itsisiwe ka ntlha ya poifo ya go bogisiwa a re botshelo bo popota. Madi a gagwe a kotlo ga lekane go duelela ditlhokego tsa gagwe mme seno se motlogela a gaeletswe le go sotlega a le kgakala le legae la gagwe. A re o tswa kwa KZN go tla go ithuta mo Johannesburg mme o tshwanetse go dirisa madi a gagwe a kotlo go duelela manno. Moithuti wa maloba a re o ne a beelesediwa ke sekolo ka 2024 morago ga go ima. Ditatofatso tseno di tlhagisitse matshwenyego a gore a bangwe ba baagi ba ba dikobodikhutshwane mo nageng ba ganelwa go itumelela kgololosego e Afrika Borwa e ketekang ka mosupologo. I didn't deny anything. So then she told me that I can't continue with the learnership. Lefapha la tlhabololo ya loago la re ga le etleletse setheo seno ka matlole le fa go le jalo go fitlhetswe setheo se kwadisitswe jaaka mokgatlho sa direng letseno kana NPO ebile se le ka fa tlase ga taolo ya lefapha. Seno go ya ka molawana wa mekgatlho e sa direng letseno wa 1997 mme se neela lefapha dithata tsa go nna mookamedi le go ela tlhoko ditheo tsa mothale ono. Komishene ya ditshwanelo tsa botho ya re buluditse dipatlisiso ya re Gauteng e na le palo e kwa godimo ya dipego tsa ditlola molao tsa ditshwanelo tsa botho tse di amang batho ba ba tshelang ka bogole. The various government departments holding a mandate to provide the services, but because they don't have the capacity to provide the services, they then outsource these to NGOs. Setlhopha se se kgaratlhelang ditshwanelo tsa batho ba ba tshelang ka bofofu sa re se ga se tiragalo ya ntlha ya gore ditshwanelo tsa batho ba ba tshelang ka bogole jono di gatakakiwe ke ditheo tse di laolwang ke mekgatlho e sa direng letseno. Until we get 10 cases or get 15 cases can we start to take these things up. Jaaka naga e keteka letsatsi la kgololosego baithuti bangwe ba ba tshelang ka bogole le bofofu ba re ditshwanelo tsa bone tse di solofeditsweng mo molaotheong ga di fitlhelelwe mme ba ikuela gore go tsewe maikarabelo le gore ba ithute ba gololosegile ntle le poifo epe. Bakopi ba madi a dikotlo kwa SASSA kwa kgaolong ya ga Mathabatha kwa ntle ga Leboakgomo kwa Limpopo ba na le dikgwetlho malebana le go dira dikopo kwa dikantorong tsa nakwana tsa selegae. Bakopi ba ntse ba letile dikgwedi di ka nna 5 ntle le tsibogo. Ba dira dikgopelo tša mpiwa fela wa SASSA motseng wa ga Mathabatha ba re ba lebane le tiego le tshwarompi ge ba dira dikgopelo tša bona dikantorong tša SASSA tša selegae. Ba bangwe ba bona ba re sale ba dira dikgopelo magareng a kgwedi ya Nofemere ngwagola le ya February le nyaga e fela le ga bjale ba sa beile moganya phatleng. Ba re dikantoro tše di bulwa ga tee ka beke ka Malaboraro fa go šoma go motho yo tee fela. Mošomi yo o re thuša fela batho ba 10 ka letšatši le ge go e ba le moraladi wa batho ba go feta 50 beke le beke. Re tloga mo re ya Leboakgomo mola le bona gore ikonomi ya gana ge re fitla kwa Leboakgomo ko moka ba re gomiša ba re rometse motho ge re fitla mo re no bereka go tlamo jwalong ke re a thuba metlhe re tlamo re no goma re sene thuso re e hwetša wane ba batho ka kua o a katana o a palelwa ka baka la gore ke rena ba bantši SASSA ga e oketse motho ola ka kua. Ba bangwe ba ba dira dikgopelo
ba lla ka maitshwaro mabe le mantšohlaba go tšwa go mohlankedi wa SASSA dikantorong tša ga Mathabatha. Ba bangwe ba bommago Masia ba re titilego ye ke kgateko ya ditokelo tša bana ka ge bana bao ba hloka mašeleng ao. Ka tla go dia inquiry ka March ke bona e sa tsena e ke fihla mosadi a sa sandela gore tšhelete ka se a tsena yena o sa le busy ka batho ba January a mputša dikgwedi tša ngwana ka mmotša mpotša ge ngwana e sa le monnyane ke tlogele go fela pelo ba re la ba re re we June mamphile form na ngwana ka tla ba ija ngana go fihla June ne o ka re ngwana ka kwa gale go le bjalo SASSA ka Limpopo e rile go romela mohlankedi wa tlaleletšo le go oketša matšatši go ya go a mabedi ka beke motseng wa ga Mathabatha. Re kwane jwale ka management go tloga Friday ya go feta gore re swantse gore re šomiše re oketše letšatši la bohlano e be letšatši le gore re tlo kgone go dia di-biometric enrollment le face verification. Go le bjalo SASSA ka Limpopo e re bahlankedi ba SASSA ka Leboakgomo ga bana maloka a go gomiša batho ge ba nyaka thušo go sa kgathale gore ba tšwa kae. Na ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC ga Mathabatha. Baagi bangwe kwa Mahikeng kwa Northwest ba re selo se se kwa godimo sa bosenyi se ama tshwanelo ya bone ya go tsamaya ka kgololosego. Jaaka naga e keteka letsatsi la kgololosego, baagi bano ba dumela gore go santse go tlhokega gore go dirwe go le gontsi gore go kgone go itemogela puso ya demokrasi ka botlalo. Ba re ba patelesega go ngotla metsamao ya bone ntle le go patelediwa ke ope ka go tila go tsamaya mo mebileng go sa le mo mosong kgotsa bosigo. Karolwana ya bosome a mabedi le bongwe ya molaotheo wa naga e tlhalosa gore mongwe le mongwe o na le tshwanelo ya go tsamaya a gololosegile. Seno se ka gore mongwe le mongwe o na le tshwanelo ya go tsamaya a gololosegile gongwe le gongwe mo nageng. Le fa o le jalo selo se se kwa godimo sa bosenyi se baka gore batho ba le bantsi ba boife le gore ba seke ba kgona go diragatsa tshwanelo eno ya molaotheo. Ha ke sa tlhole ke kgona go tsamaya freely ya ka nako ele ke kgona go tsamaya ke ipoleletse go ke a tsamaya ke a tshaba ke na le letshogo la gore what if batho ba le ba this time ba go ntlhaba ba mpolaya because nako ele ba tseile hela ga ba re lematsa ga ba ira sepe. What if this time ba go heletsa ba ile ba re lemaditse or ba irile something worse compared to the previous time ele ya gore ba re tshware po ba tsadi. Rona re le baagi ba mo Mahikeng mona go re like ha re tlhole ga re di rights go re ka tsama freely because of botlhoko tsa bone go go godimo thata. That's the lengwe it was last year around this time ke se re ke a campus go tlhagala bashimina ba bangwana ba le ba mothateng o tla mo gona ga project ka tsela go batla phone ya ka ke sa be free go thata e be ha ke sa be bosigo thata because of ha ke ba ke avoidang go tshwariwa po. Bangwe ba re kgololosego ga e se ba ungwele ka botlalo. Re ka kgona ka go ketsa sepodisi re ka kgona ka go ketsa botlhokatiro bo bo leng teng mo go rona mo renkeng then re ka ikutlwa re gololosegile re tsamaya ka kagiso. Ga rena tokologo epe e re le mo go yone ko motseng jaaka bo le bana ba rona ba fetogile go nna manaba a rona. Gape baagi ba ikuela go bathati ba puso go gagamatsa tshireletsego ka maitlhomo a go netefatsa gore mongwe le mongwe o itumela ditshwanelo tsa gagwe tsa molaotheo. Ke Thabiso Moss wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng. Re boe gape re go amogele mo karolong ya bofelo mo gaetso mme re di tshwanetse ka gore mopresidente wa Amerika Donald Trump o phemitse loeto le le neng le rulagantswe ke kemedi ya Amerika go leba ka kwa Pakistan mme se se baka tiego go ditherisano tse di ikaelelang go ka khutlisa ntwa le Iran. Leeto leno le phumetswe morago ga gore Washington e gane tsitsinyo ya sešweng ya Tehran. Iran e ne setse ka ile gore e tla ikgolaganya le batlhankedi ba Amerika ka tlhamalalo go na le gore e ikage ka Pakistan jaaka motsiriganyi. Ntwa eno e ga jaana e le mo bekeng ya borobongwe e kgoreleditse mebaraka ya lefatshe ya energy ga mmogo le go ka baka poifo go sa tsepameng mo nageng. Mo go tse dingwe baitsanape ba ikonomi ba solofela gore lefapha la matlotlo le tla tswelela go ka neela bakgweetsi ke manokeng e rileng fa go lebilwe ditlhwatlhwa tsa lookwane mo dikgweding ya motseganong. Se ke morago gore lefapha le itsise fa lekgetho kakaretso la lookwane le tla fokodiwa ka diranta di le 3 litara mo kgweding eno e le go diegisa manokonoko a tlhwatlhwa e kwa godimo ya oli le lookwane mo bakgweetsing go latela ntwa ya kwa Middle East.
We've got the contingency reserve, which is about 5 billion for this year, roughly speaking 10-11 billion for the next fiscal year and about 17 billion in the outer year. We also know that we had quite a significant overrun from corporate income taxes and value-added taxes for the last fiscal year. So for your corporate income taxes, that was about 7 billion. For value-added taxes, it was about 15 billion. And we've also got the option of reining in some of the projects that may not be seen as very high priority or having, the biggest economic impact right now. Dinle kalo mothoetso tsa segonjono dikgang tsa sepedi di a latela ka moso mo SABC 2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela ka ponelepele ya maemo a bosa go fitla gape re kopana mo nakong e tlang phiri go rile ga bosegame.